بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي ام درسا بوری دوباره بکن هجمارین کردی هجمارین کردی چار جورنه یک هجمارین بنگهین دو هجمارین ریزین سه هجمارین هوکری چار هجمارین شکستی هجمارین بنگهین اون یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نه ده بیست سی چل پنجی شست هفته هشته نو ست دو ست سه ست چار ست پنج ست هزار میلیون میلیار نامبرا هجمارین دهک دنگی اوته 21 78 156 10491 مشتر بو yani راستیجی او پرتوک گلب کی باشه والا هلف چه زلامه کی خوشک والله چه زلامه کی باش بوسه چو لا بخيرا يجب ترد بيفما تدبيجي زلامه کی باشه طاقت پرتوکی یوخند نه نخوند هاو زلامه کی باش بو يا برتكي نقن أزل نقش خانيل دير بكر شم جمي مقو ما متابع مقو أزدرم قرصا زمين قلنا بيتك مقو خلاف أزويا مطنش بي الشهر بون والله هوالي خلاف بلكي از نچم نخوش خانه اما من پرتوكا وي خواند دوي داري ده دسيا اوينه ده عشقك جالك مزنها أرزلان شخوا جبر واقي مزنه عشق مزن ده الخولي از بحثا وياكم از عشق مشق نزانم از شوم زامك خورت تمامي نافجيا رازاي خبينا تمام تابعه شو والله هي رجاجو شو سر رحمتها خدي بالرجال من القهوة من الناس كسبوا اوكي بليزا حتى يبارا مش خرنشتن حتى يبارا يمرنشتن بقى بحصة روج باش والله نباش ما خلاص كده روج باش كيسا ما بحصة ما متى بكر أكبر من خلف ويرو متشاكر زاني
hatta sibe min siya evine cana gedin xwant. Roja ku çû ber rehma Xwedê mi wê royê wê şevê hatta sibe mi ya cardan xwant. Hele Xwedê çû zilama wek çiyayê çû. Ere la rûyê min maçî kir la. Ama çima eşqawî ma. Eşqawî ma. û sif zilam çû tu behsa eşqawî dikî ya. Tefem kir. Roş baş havano. Roş baş Kerem ke. Çavanın. Roja çava der basbun. Baş havano. Şikestiye bu ama baş bulmamışlar. Beri gom dest buanaya xwani ro bikin. Haftaya çûm karê malê da bûye. Kê karê malê amade kiriye? Baş. Kerem ke varayım. Mamoste, peyvamın nûçe. Ez hevî dikim ku di rojnameyê de êdîn nûçeyên şerê naxwînin. Belê. Wekî de kê karê malê amade kiriye? Ez mamoste. Hawara Dîlan. Mamoste, peyvamîjî çapemeniye. Çapemeniya Kurd bi piştgiriya gel dikare li ser piya bisekine. Baş. Wekî de kê amade kiriye? Kerem ke varê mîzete jî hazir kiriye. Peyvamın veşan. Veşanın enstitüya Kurdî gelek pirtûkên hêja derdixinin. Wekî din kê karê malê amade kiriye? Ez mamoste. Mamoste peyvê min kovar. Kovara jiyana rewşen, di jiyana çand û hunerê Kurdan de cihkî girêng digre. Belê. Wekî din. Belê hevalê zinar. Mamoste peyvamın jî rojnamevan bû. Penûsa rojnamevan, namusê rojnamevan e. Belê hevano karê me malê ji bilî vana, karê me malê yekî dijî hebû. Me gotibû di derbarê jiyana birêz Nemir, nivîskarê me Nemir, Mehmed Uzun de me got min derbarê jiyana wî dilêxwîneke biçûk bikin. Kê ji we amade kiriye? Belê hevalê bişar. Mamoste, Mehmet Uzun sala 1905 sisiyada hatiye Süveyregê herema Rihayê ji diya xwe biye. Ji ber xebatê wî ye nivîskariya ser zimanê dayîka wî dewleta Tirk gelek care ewa avîtiye zindanê. Sala 1977 ew ji Tirkiye derketiye çûye Stockholmê. Dawiya sala 2005 ewa hatiye evkê li Başûrê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê jî xelat daneviye Devleta Herêma Kurdistan. Lê mixabin bîstnehê me gulana 2006 da nexweşîke ne baş pê peyda biye. Ev nexweşiyê re jî dibêjin şerepceniye. Nexweşiya şerepceniye pêk hetiye ziviriye carketinê çûye Stockholmê di nexweşxana Üniversite Stockholm'e de tedavi biye. Hatta jüve derê şandine Amerika'ya jî. Şandine Amerika'ya jî berî nexweşiya xwe evî dest bi nivîskariya romaneke nû kiriye. Navê wê Hêviya Auerbach navê danîne. Navê pirtûkê wî evin. Tu mirina kalekî rind siya evînê bîra qederê hewara Dicle romanê wî evin. Ev hê gele romanê wî dine jî hatine çapkirinê neketine destê me ku em wan jî bixwînin. Mehmet Uzunê rahmetî Diyarbekirê jî ser dilovaniya xwe rehma Xwedê lê be. Em heta dawiyê emrê xwe em ya evkî wîya romanê wîya û nivîsê wîya bîra nakin û inda nakin. Em ê destê xwe de bigirin. Tiştê te gotê gelekî Kurd bû. Yani jiyaneke pir dewlemend derbas kir. Jiyana xwe piraniya temenê xwe sürgûnê xwedan. Li welatê
İsveç'e jiyana xwe qedan hetanî berî mirina xwe piştî nexweşiya penceşêrê vegeriya welatê xwe gelek romanên giranbiha nivîsandinin hevalê bişar çend roman ji wan gotin gelek pirtûkê wî ceribandin jî hebûn wekî din pirtûkê wî dî jî hebûn yanî jiyaneke carî nivîskariyê de dewlemend bû. Belê vano karê malê ew qîse bû ji xwe di karê malê bûn me her du jî hevala spas dikim ji warê xevetî bûn em ê anaka cihê ku heftaya çû em lê man em berdewam bikin mijara menî îro jî dîsa jî ser hejmara bê heftaya derbasbûyê em ser hejmarên bingehîn rawistiya bûn vê hefteyê em ser hejmarên rêzîn hejmarên çî de dabeşkirinê belê rast e û hejmarên hokerî ne jokerî hejmarên hokerî em ê ser van hesî cûreyên din jî yên hejmaran rawiste. Paşa vano pirsê keskî ji we henin em ê derbasî cûreyê duhemîn yên hejmaran bin. Cûreyê duhemînê hejmaran hejmarên dabeşkirinê. Dabeşkirin çi ye mamoste ya? Yani hejmarên şikestî em dikarin bêjin navbera du kevanan de. Mamoste wek dilên şikestî. Na wek serên şikestî. Wana guhdar bikin hejmarên duhemîn yani cûreyê duhemînê hejmara hejmarên şikestî. Mînak ez bêjim nîv çaryek yek û nîv ji pêncan çar ji sisiyan di do ev em jê dibêjin hejmarên dabeşkirinê hejmarên şikestî. Kî dikare mînakekê bêje vano? Nava hevokekê kî dikare mînakekê bêje? Hevalê zinar? Min nan û nîvek xwar. Nan û nîvek xwar. Tenê xwar mamoste. An jî mamoste pênc rûpel û nîv nivîsand. Yani mamoste em dikarin tiştekî wiha jî bêjin. Xelef saetek nû dereng ma. Belê mînakeke rast e. Vallahi raş xwe rast e. Hejmarên dabeşkirinê hejmarên şikestî bi vî awayî pêk tên. Mamoste pênc rûpel û nîv nivîs nivîsand. Yani dikarin mînak bêjin mînak li ser hejmarên şikestî an jî hejmarên dabeşkirinê nîv çaryek ji pêncan di do ji sisiyan di do bi vî awayî her wekî heta dawiyê dikarin mînakan pir bikin ji sadî pênc ji hezarî deh ev giştik hejmarên şikestînin ev giştik hejmarên şikestînin Dabeşkirinê. an jî hejmarên dabeşkirinê. Cûreyê me yê siyemîn pirsê wetin nebin em ê derbasî cûreyê siyemîn yên hejmaran bibin. Hevalê xelef pirsê te tin henin. Valla mamoste wî şê rakam mekam ji matematikê zêde fehm nakim yani. Pirsê wetin nebin em ê derbasî cûreyê siyemîn yên hejmara bibin. Cûreyê siyemînê hejmaran çi ye? Kî dizane? Hejmarên rêzîn. Hejmarên rêzîn. Hejmarên rêzîn evano bi dawayan pêk tê. Yek balîkariya tewangê yek balîkariya tewangê Mamoste tevang çi ye? Tewang me got zimanê Kurdî ji koma zimanê Hînd-Ewropayî ye
وما قلت زماني كردي زماني كي طوان بارا أو صحيح أمي أنا كا جوار بدن كويا كريم بتشاواي بيكتي ددو باليكاريا قرطافة أمين يعني أم قرطافة أمين تين داوية هجمارين رزين دست كبن ميراكز بيجم كسي يكمين كسي يكمين دو أمين أم بيجن هجمارة ددو تبلي أمين دبتشة دو أمين ببورينن دو أمين هاوصا سسي تبلي قرطافة أمين دبي سي أمين سي أمين چار تبلي قرطافة أمين دبي چار أمين چار أمين هاوصا بنجامين بنجامين بشترا شش أمين بشترا هفت أمين بابر دنگ هشت أمين بشترا نه أمين بشترا ده أمين بفي أواي هجمارين رزين بدأت ذكرن هجمارين بنجهين هجمارين دابشكرني هجمارين رزين هجمارين رزمين يكمين دومين سيمين ما قلت باليكاريا طوان جيجي تيم دست خستن قرطافين طوان جي باليكاريا قرطافين هبالو بني بسينن هبالي خلف ماما مستر دفتر ويها تاتي غريقي والله ما تقدر جارك قدرني يوسكو خو خبرينن تشتغل في بني بزنس تختي ونجي سالي يوسكو خبرني بسيني هذا بيركي يا ما مستر أبرم ما مستر من القاويج بيرك تمام انا بردوام بكن قرطافين طوانجي هجمارين ريزين تشاواي باليكاريا قرطافي طوانجي بدز دكبن جبلي هجمارة يكي يعني هجمارة يكي نتيده هجمارة تبدأ باليكاريا قرطافة آن دز دكبن من هكذا بيجم هوام كسي چارمين كسي چاران بشه ددویان خندوان ششان بفي هواي چاران ددویان ششان پینجان سسیان هجمارين ريزين باليكاريا قرطافين طوانجي بدز دكبن ما قلتش بلي هجمارة يكي از دخوازم بدمي لكن كرت لسر في مجارة يكيش بسكنم قام درباسي جوريه چارمين بن هم بيجن يكي ناني ما خوار يكي ماموسته یکی جی اوکی آبت سره یکی چرا خوشوید برتوك خوند ببي هواي ver yek cinavke leverji hejmare yek cinavke yek ji hejmare yani vano hejmare rezin باليكاريا قرطافة أمين وباليكاريا قرطافة طوانجي بدز دكبن وفهم كر سر وقت بون برسي وطنه بن أما درباس في هجمارين چارمين يعني جوري چاران ين هجماران ببن تشتكي دست خوازم بيجن بري درباس بن اف قرطافة أمين جي سوراني درباسي كرمانجي بيه جي زارباي سوراني درباسي زارباي كرمانجي بيه جوري چارمين مگوت هجمارين
hejmarên hokerî. An jî hejmarên rîtmîk. Hûn dinivîsînin hevan. Hejmarên rîtmîk, an jî hejmarên hokerî, awayê, hoker çinin? Kî dizane? Belê hevalê bişar. Mamosta hoker zarf e. Hoker yani zarf. Hoker, hejmarên hokerî, awayê pêkanîna karekî nîşan didin. Awayê pêkanîna karekî nîşan didin. Mamoste. Fermo. Hoker tiştekî wekî joker e. Mesela saxtokê. Ev ji dersayê din tê bikaranî. Belê hevalê Yusuf. Hevalê xelef. Şkerema xwe godar bik piştre bo kevgirê. Hejmarên hokerî, hejmarên hokerî çawa pêk tên. Me got hejmarên rêzîn, ogo me got balîkariya qertafa Emîn, balîkariya qertafê Tawangê ne wisa ye. Hejmarên hokerî çawa pêk tên. Bi dawayan pêk tên. Ya balîkariya daçeka bi mînak yek bi yek hatin. Yek bi yek hatin. Hatin çiye? Lekere. Yani fiil. Hatin lekere. Yani fiil. Evvela behevre emjire bejin hejmara hokeri. Balikariya daçeka bi و دوباره کردن هجماره یعنی کاری بیشه دو هاتن سه هاتن 4 به 4 هاتن یعنی ته هجماره دوباره دکه نبر اواده داچکا بدخه داچکا هوکری ناوی داچکه نه داچکا هوکری هجماره هوکری یک adın balikariya qartafa o balikariya qartafa o yani yeko hatin. Yani tkari beje yek biyek hatin yeko hatin. Emjvar jidrejin hejmarên ritmik yani hejmarên hokerî yani awayê pêkanîna karekî nîşanî meddin. Havano 4 cüreyên hejmaran me gotin. Hejmarên bingehîn, hejmarên rêzîn, hejmarên şikestî, hejmarên ritmîk. Baş e? Meyro hejmar standin. Anaka ez hinek hejmar, hinek rakam li vir binivîsînim. Hûn jî derkevin li var rakaman binivîskî binivîsînim. Baş e? Ez ê van hejmaran binivîsînim. Şkerema xwe re hûn jî xwe tê bifikirin. Em jî binivîsînin mamoste. Belê hûn jî ser lênûskê xwe binivîsînin û li ser bixebitin van hejmaran bi nivîskî binivîsînin. Binivîsînin xelef. Şi xwe binir. Hoşakine nisan değil ki öyle benim. Vallahi. Pemüsave. Havan hejmarê me evin hejmarê me evin va hejmarana li ser lênûskê xwe binivîskî binivîsînin. Ana hejmara pêşî kî derkev ser textê me binivîsîne? Bara dayîka Fatê derkeve. Ferma ve dayîka Fatê. Me hejmara pêşî binivîskî binivîsî. Havano tamaşayê vir bikin got çewt pêş bo got Az pambilî wêsk. Belê beramberî hemberî rast bixwîn jî dixwaze Şeş. Bu harfi yazdım. Belê tu çawa zanî bû saye binivîsîn Birinci. çewt pe mesela rast bikin Şeş. Fermo spas dikim
بخوین تا چی نویساندیه؟ بخویم دنگه کی بلند 5 و 6 5 و 6 راست خوندیه لگل و راست نویساندیه ناخیر کیت کاسا راست بکه؟ فرما والا Eylem. eylem Çalaki bu. تا چی نویسان؟ 5 و 6 سپاس دکم هوانو پنجی ev dengehan jî ev Türkiye. tîpahan tîpeke alfabeya Tirkiye. Kurdi. Di alfabeya Kurdî de tîpeke wisa tune dengekî wisa jî tune yî. Pêncî û şeş. Hejmara du de. Mamoste. Heval Yusuf Kerim ke. Sağ ol mamoste. Usuf. Kumuk jibirnek kumuk. Hem Heval Yusuf. Tijin yüksek bir neke. Ta çi nivîsan bixwîn? Mamoste ez rast bikim. Ta çi nivîsan dî bixwîn? Spas dikim sağ ol. Henki mamoste? Spas. Bira beni o eve be. Spas dikim. Ta çi nivîsan dî? Mişaj nivisan diye mamoste. Vallahi mişaj nivisan. Fermo cê xwarûne. Tamam. Çi nivîsan dî heval? 106 Heval Yusuf 106 nivîsan dî. Lê hejmara me 126 126. Heval te 20 hejmar xwariye. Yani çok nivisan diye mamoste. Belê çok nivîsan diye. Memur ajimin. İştası da belki. Sat û 20 û 6. Sat û 20 û 6. Tişna 20 hejmar jî bîrkir. Hejmara du dikî dikare. Ferma balê bişar. Güzel mi? Güzel. Fermo benivîsin. Nasıl? Tiştê ku te nivîsan karê me bixwîne. Belê. 942. Heval got 942. Fermo kerem ke jê xwarnê. Nivîsa heval rast e. Ku deke çewte? Na. Nehsed u. Nehsed. Kulübün de seri. Ne? Nehsat rast e. û jî rast e. Çil jî rast e. Dil do. Ev û tune. Ev kumik tune. Nehsat û çil û dil do. Başta onu spas dikim. Hevalê me jî hejmara abdû de çêkir. Ana hejmara abdû de bar hevalê xelef derkeve. Hevalê xelef. Kerem ki mamoste. Karı kerem ki vedeki. Xwedê te nav keremê bêle. Fermo vedeki. Hecmane dijvar bide mamoste. Zor bide. Fermo hevalê xelef. Kerem ki. Şu kerema xwe pişkî bilezîn. Fermo pênûs. Ji me re hejmara abdû de te binivîsîn. Kijane mamoste. Bê nihan. Bezdeke. Gelkî mezin e. Ya mamoste ez nikarim va buçuk benivîsim. Ber o ki. Mamoste te mamoste siya ben nas dikir. Belê, nas dikir.
Revşa uçavaya. باش تجمر روشا هجمارة ما بنيسي بيش قي هجمار قيكي مازنا فاليو تترسينا قي Ya mamoste. Ya ji bo xwe mamoste. Xêr xwe cara kedin ji helef re nebêje wisa mamoste. Ez dixeydim ya. ببوري نفرمو Rema mosta. كاوالي خلف كاوالي مرة في هجمارة بنيسي وكوالا تبا Se U Haşt Ya çelik ya. Milyareti. milyon Vay ama kendine. Hatta yazdan sana ha. Mamuz da bir bilirsin. milyar Mamoste ez tehteykin nu bînim. yakacağım bu mamosta. Milyareti. والي خلف ما بود تريد ما خلاص تبو Ya mamosta. تشتكي ما Okey hatta. Ya mamosta ya ben hiç matematikçi vermedi persi. ما ماتematik ya هجمار هجمار وقت تبوك اللي زتناج ميرما Rema mosta hatta sizde düşmeyelim. Esat okey ya. Öyle milyarı, milyonu, trilyonu. تميتت شنده Biz tuğaçtı mamosta. هات حتى بيش عجايز زن Rema mosta duyuşu zanım ben ne zanıbım. Neyse. Çar, cine mama mosta jibaraya kime hapki buçuk nivisan rakam beraber. İki. Rema mosta. Rema mosta خلاص. هي معك دريش بو أزمن من عاجزنا بنا وي ساعتها تخش فرمو تزبياتها اسباس ماموستا ليتا كردي تركي ماما بچك ما بو تزمان ديش تخ صنعت ماموستا زمان جي برايا بدنا وكو حوالي خلف وانت بچك ديش بالا خو بداي دي وقف تشتكم بري انا كما قلت انت بالا خو بداي تاني جمينا هوالا راس من insan da ya. ماموستا أوان بتشوك أما مزنا مشي مزنا بيسانت نوصل خلي بشان Melev sana rast veji. نبو نبو هجمارة راس مزنه اما بيويست بو بالا خو بداي دي هدي هجمار بهجمار تبني بسان da ya tane خلاص كرايا ولا ماموستا أب إشي هجمارة رقم أنا اللي قولي من ماموستا شما يو دجيانا مدا تجاري إشي ما بهجمارة نبو يعني جبرنا لازم بو Okey. ري اوكي خلي بشان زوكي دليزم دوكي ده حتى سيز ده الرقم هي يجي ساعته اوكي يجي دبري كم ده يرتم وقت قلنا ايش من مازه ده الرقم نفسي نيسا ايش كسرنا بيجي مراتنا برا ندفع التمني مشي بيزدو عشته يجي ساري جرى كما زندبم يعني دبيرا من مينا ما مستا الرقم نتشتكي باش يعني جبو من لازم تاني جرك جبو من لازم بوا ها خير بو شبو ري والله ما مستروجك كان بيصل لقعبينه يا شو غاستم لقعبينه ام بوك دليس نسام شركسن ازوا بروا ابو ما يعني çaba beşim sor bu mu listik demin de mine neyse ازوا لك براد نرم سرم واقيش دبا
Tabii. Ev dibe 8, ev dibe 3, ev dibe 11, ev dibe 8 sor. Yek jil piştam da kalbeje. Oğlum kimlik. La mı oğlum kimliğin zamanıdır dönüyor la. Şabek Bekir نجمل هوايا بالضرة لا يدخل ادبي بجمل بوليس بيا ماموس تاعتيش من كيملك دخوازه ادبي بجمل ادبي مددو ادبي نبويك ادبي مياسته ادبي بينج لا مقول بيستبشار قصي وردي سابجمل ماموس تا وروجي مفمكر هجمر لقور سردستو بندستان دقوهره يعني اوجي براخفتنك بوليتيك با نيسا مدى في جاي جمارة بردا يك دو سي چار پين شش حفت حشت نه يازده دوازده سيزده بس اوكي جباليكا تدا با بشتاته نا يعرضي ماموستا يعني تبجي چه مجمارة چه قشوانا مجمارة خود جي سيزده شو جمارة لازمه ام جمارنا لازمه Havale kasınca rakam çiye. Kumendim ben çavan elektrik dedeme. Hem elektrik ne kabitinin? Vallahi rastı. لا يجي راسته يعني الكتريك جينا باشا حتى ولا تمشي بوم الكتريك يجي بكرنين سپاس دکم آوالی خاله فرمو کرم کرونه ما مسته فرمو سلام الله ما مسته سيابن بك فرمو بيجي خلاف او مناس دكا فرمو کرم کرجی خورونه والله ما خوش نفسي يا تبقى كي خوش نفسان دي Ya ama sen Çin'e ve Arabiye mi kaptışta geçefem nedir oğlan ya? خرو كردية Çava. جبلي بيفا داوي خروب كردية جبلي بيفا اكي خروب كردي نيسان دي كم كيف وانا جاية بله افانو در زمان ver دقده نوگو ما گوت ما هجمارين درزا هجمار استان هجمارين بنگهين هجمارين شكستي هجمارين ريتميك وهجمارين ريزين ما ميناك جي نفيسان ستختي هوالا جي او ميناكنا والجراند النفيسي باكو هزاند النفيسي يعني كيم زيدا ون الماري جي هني كيل سر بخبتن باور دكم تبرسكري كوا وهجمارين كردي نابينا باشا والي خلاف هناك كلمالي سر بخبت تبقى قارب يجي هجماري وجبا يجي مصدر تبقى قارب بنفسنا أنا هذينك هوك بخوينم وانا جيش كلام أخر السلينوس كخو بنفسنا وان المالي وان هوكان هجماري قدندري بها هوكا درباز بنفسنا هي كيف دو لبر هجمار مانن چند هجمار مانن یک دو سه چهار هجمار مانن Yani visat mamusta. تبلي هجمارا حوالي خلاف وني حرب بين هجمارا جي بنفسين بواي كي راست Mamusla Nivisa Khalaf jibin isinin. لا Eras. هجمارا خلاف ناف ده Yani min Nivisa nüsek terine حوالي وسف هجمارا حوالي خلاف ناف ده وبرجير ده ون المالي وكاري مالي تمام كل ياك دو هواكي جوزانا بر بخوينم لنوسكي خبني بسينن المالي وني هجماري وان جمار بنفسين هجماري قوتي درباز به تيبتي اس دصالة حزار ونهصات وحفتي وحشتان ده جدايك بوم دو سرهلدانا درسمي دصالة حزار ونهصت وسي وحشتان ده دست بكر سسي لي آمده فستیوالا چاند و هنری جارا چارمین پیکات پشتره دبیری کامن ده 2541 ورقه هي وند نفسي نوانو Visat khalat sarasakile. بشتره من بردوام بكن دنابرا
Betlis uane de 121 kilometre heye. Piştre bilindaiya çiyay agiri 5440 kilometre heye. Sen kilometre. ببرین متره 5440 متره من 5 کیلو آروان و 2 کیلو شکر ستاند باشه وانو و نویسان اف کار منی مالی یه دومینه یکمین مگوتونی باش مارا تمام بکن کار منی مالی یه دومین جی افو خلاص نبویه این کار مالی سیمین و چهارمین جایی اوانو کار منی مالی یه دن شکرم خوره هر حوالک مگو دار بکن هر حوالک جروجاش دایک بونا خواه حتی رو جایی رو چند دم نوسا گرینگ جیانا خودش مره بنویسینه یعنی بجد فلان ساله ده بمره اف بویر قومی فلان ساله ده مالباتا مره اف بویر قومی وصا چند بویرین گوز جیانا ودی گرینگن جمره دم نوع بنویسینه آدجی به همان آوایی چند دمین گوز جیانا گلی کرده گرینگن چند میجوین گوز دیروکا گلی کرده گرینگن وای ما بنویسینه باشه ما فهم کرد Ya mamoste. Ya gelek insan henin de hayata vanda gelek tiştenin. Dikarın tiştek binivisinin. Lehene insan jî henin de hayata vanda kat tiştek tine. Ve evnaçı binivisini mamoste? Yani okey mamoste. Xenci okey hayata vanda tat tiştek tine. Ve çi binivisini ya? تشنابه هوانو کار منی مالی دن بک هر گاو درسین در باسبویی جی باورد که ماموسه سیابن جی داوه چهار پیوه مهنن زوا پیوه لسر تخته بنویسینه مونجی سلونیس که خوب بنویسینه لمالی و نجمرد ناوا هوا کاده بخبتینه پیوه منی یکمین 100 سال 100 سال آده پیواجو 100 سال پیواجو آده پینگاف آده دمسال 100 سال پیواجو الور خال هیه پینگاف دمسال هاگر کسی گواته یا پیوانه زانه به برای مالی شخول فرهنگی که بنابه فرهنگ کردی هنن کردی ترکی هنن ترکی کردی هنن و فرهنگ با گرک با هر کسی هبه فرهنگ آخری باش فرهنگ انستیا کردیه فرهنگ زانا فرقینی فرهنگ که گکی مازنه لسر فرهنگ کردی ترکی یعنی و فرهنگ بکن و پیواب نرن هم بری ناو نپیون و تین ترکی بمینن اوانو وانه عمل برقدیا حطانی وانه کدن بمینن دخیر و خوشی ده روش باش روش باش ماموسته. روش باش خاطری به ماموس روش باش خاطری به بخوینه روز باش ایده نای روز باش روز باش روز باش روز باش Hayvan eylem. Ya ben sana روز باش بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي